Hello everyone, welcome back to my channel. This video is I share to gym jat vida natra koi heavy workout to the vida koi upper body adu shoulder boy arms boy natra koi chest boy command train to bani adu matang ngasi video share to jagani koi aksang se fun ba natra koi aksang se shape size punamakta grow and by the month weight thangapa mathau tai adu weight habisiti koi gym chalaga thangatpa yaena khali adu koi gym daga su sanaraga adu koi aksang siki upper body natra koi any part of body da fun ba yagani upper body adu shoulder arms tricep sising workout away the makta koi gym chatraga su yam line fun ba yagani adu di ngasi ni mem share of the tips amasung exercise khara share to jagani adu di sise koi open space natra koi gym da su yam line to ba yagada workout ngtani akoi aksang si weight sina su koi yam line akoi gi upper body se train to ba yagani adu di yam live exercise ti push up hai se koi beginner amasung advanced mina su to ba exercise makana mani adu di push up to ba overall body the involve koi amasung koi arm shoulder amasung koi chest hena pan ba exercise ni adu gi mem normal push up to to natra ka to variation of push up kaya apsle inducing la to ba taraga di koi yam line koi gi upper body se jum de su train to ba yagani ahanba mina push up to matam da koi ama natra ani de na ngam adu da mak taina mamang da video semja ki ni akoi comment to push up se yam na in mangangoni haibe da mak ten simple basic way khara share to ja ki bani mem ai channel la adu yeng ba yagani adu ga last kisina akoi haksang sigi any part of me da mak ta akoi workout to ga ta chawa ngamoi adu di diet su yam mathau tai diet se follow ga di akoi yam line akoi any part of our body se akoi chon ba na ta shape na ta size da purak pangangoni adu gi mem workout khotang da depend to biganu akoi diet su yam mathau tai akoi na workout to bodo do recover of the makta koi afawa diet cha pata ga yang na koi aksang do fan bangangoni am simple amasung effective oiba exercise ni push up se me khode mang to bo jai nupa amasung nupi ani mang to bo ya ba exercise ni mem push ups ki variation mem ni bata ga di ai channel la changa yeng ba ya ga ni aduga mayam na ai channel se like subscribe and share do ko bi ganu thank you.